Malolo malia hau ki melelei ai Tonga hono kotoa. Fia ke utarita lelei ki mauton ke o mo unia ngongo mo le tio ka maafo ke television e Tonga ki he howani. Wakai koia ki he ngahi ulu i ngongo. Wahe i he pule anga pa anga 12.7 miliona ke whapaanga aki a hiki peseti e ano noe ngahi kautaha wakatahi a inau servisi makatuunga me he hiki ai totongi koloalolo mo uhila. Fua ke puleanga Australia pa anga e taha 0.7 miliona ke tokoni ki honolanga o fale peki whaina fo o ai puleanga i wawao. Pea me ai tama pili nistungi i he wau ke no whailonga i whamaman lahi ai mahu inga o ngā ue kau kolo skola. E te iai pe me ngahi talanoa ke he anayangi whataha me wakai ke whamumuitaha me he malae o sipoti kai o maafo ke whamatala ea. Ko wakai ke lewa en ke whaikiki ko au sinoli tātu i vai. Ko e uhi kua kamata ki haasino mai e wesia o hiki e te tongkoloa mo e uhila. Ko ngā une pule anga o whasiisi e ngai wesia ko e ni, aki e nā Latu o tokonia whai paanga ai ngahi sektoa o ku wesia, ke oa e te tāwhataha ke fua e kakai e whanua ai kanonga tāmaki. Ko hiki peseti e hono noa i ngahi kautaha wakatahi e totongi a e nau servisi uta koloa ki motu. Pe aku mahino e hiriwhaki kotoa ai totongi wheleti i he kāinga o kunau nofo i motu. I hene pehene whakahae e ki palemia no pere whawhanua, o paanga e 12.7 miliona kua tali i he pulianga, ke whakapaanga aki ai hiki e totongi i ngahi kautaha wakatahi, o whakatau mua ke whakamaa atu ke ngahi kāinga i motu i he toi mamawhange ai totongi. Uhi koe ni ihi koe ni o ku nofo i motu, o ku iai subsidy ai pureanga ke tokoni, ai mamafa ai totongi lolo koe ni ai kautaha lulutai. Ai o si whamaino he lulutai o ki ai fuel surcharge, ko hui koe hiki koe totongi aviation fuel. Pa ko tari pureanga ke ne fua kakato e ia ai fuel surcharge, ai ki te iaha totong makehi e ni i koe ni wholau atu ki eua wawao hapai pa pefo ki neoa. O kike ngaru e mautolu ai ngahi waka koe ne uta atu ngahi koloa pa me ni i koe ni wholau wakatahi. Mātuunga i he kore ai ngai kautaha koe ni i Association of Ferries i Tongani. Kua mauheni ai whawhofua ko hiki e nau utu a ke pesete ono no. Pea neongo ku hiriwhaki ai mamafa e totong koe whereti ki he kakai nofo i motu. Ku mau te whahu pehe pureanga ai tokoni ma ke, mau kau taha waka. Ai au ku wahe ki ai e 12.5 miliona ke hiriwhaki mai ai hiki koe pesete ono noa. I u kautaha waka ke fua ia e pureanga. Ke oa e to e pass on pe whahoko atu e ngahi hiki totongo ia ke he nihiko nofo i motu. Tau te whito ki he mamafa koe ngahi koloa koe ni ukuta koe u waka autahi. Lolo tonga ni o ki ai me tokoni e puleanga ko te tāna ke paanga e te au ki waheanga mahene kautoli ke leka mo e kakai whaingata i a whaesino ai aku nau wahe i he mahina kotoa. Whika oaki pa mo e nihi koni kwe seango fua i o tau society. Ko e kau taure ke leka pehe whuki ki he nihi koni nofo whaingata i a kau people with disability. O kulo tonga ave whuki e nau stipend to tong wha mahina o mātuunga pe i he le volo kong nau i ai. Ka ko tari he pureanga ke aweha nau to tongi makehe ko e poupou pe ki he hiki ko ni mamawhai koloa. Tau te whito ki he utu pia moe pensini pia moe to tong uhila moe vai. Ai au ko tari ke awe nau top up ko one off payment pe eni kai tok whai hano wakai e pāngai te au. Ia koe panga te au ko ia o ku tānaki ia ki he nau entitlement loro tonga ai loro tonga wahe whakamahina. Koe konga ene ngā une puleanga ke tokonia mo whakaivia e whanua i he kamata ke hāmai e wesia i he hiki o e totongi lolo mo e totongi uhila.
Ko e makamaile mahu inga e ni ki he sektoa ngowe ai whaiwhaiange pe a o ki hatu unga e toi whakalakalaka a hono uta atu aiola o e fua o i ngowe ki toa puleanga. Nei whua ke he puleanga Australia pa anga e taha poin fit miliona ki he puleanga Tonga o whakafoi po tunga fi whakatau aki mo langa whakalakalaka whakaekonomika ke whakapaanga aki a hono langa o e whale peki whaina fo o ai puleanga I wawa o. I he whakeke ai o ngongo le tio tonga mo minista po tunga o whakatau aki mo langa whakalakalaka whaekonomika toke tā virea mi Latu koe kamatai ni e ngā unu ai pure anga ke tokonia ai kau ngowe tō whaina ke hutatu ai ola o e nau ngā we pe koe ngowe whaina ki Nusila I mahino ku alu peke te lahiange a hono tō o e whaina I wawao. Nā te pe whoke o ku komi e ngāhi māketi Nusila, Australia mo Asia, ka au ku whia mau ke langa ha whare peki whaina, ai au he tuunga whapa whesnare, kai pe whoke ke I he tuunga, o ku whia mau mi tua pure anga, kai toki whakaata ke uta whakome siare ato e whaina ki tua pure anga. Koe maka maire ni pe koe misi eni na e whai hono whakatoka, mono whakamohe me unu I ku lipa koe ni ku hoko mo oni. Ai nai maka tuunga eni me kamata ke mahino, ai lahiang e whaina I he vai whanua wawau, pe ngai tau koe ni ko mari watu. Nai whaina vai whakau ke whai hano warea I e maa ke tiwhika waka mo whaina, e tau te whito ki Nusila, pe nai whai a rea ko ia pe mahino te nautari, ke oange ka kōpau ke whakakakato, e whatongia e pureanga, I whinga wea ke potunga e whakatau aki, mo langa whakalakalaka whaekonomika, pe mai potunga ngowe. Ki mua pe toki malava ke whakahoko pe pe ke whakatau e area kone. Ai koe konga koe whie mau ke langa e tongani ha pek house pe certify haasapi. O whakatatau ki ngai whie mau whakamaha pureanga o ku maa, o ku whakahaisini, o ku atami he ngahi issue whakaklontini. Pe kai ngatai o ku whitu ke teu I ai pe extended whakamaha pureanga. Kai lama ke toki hu. Ai pa nai la whaere mai whinga e pureanga ha tokoni ke whakapaanga ngāwe koni. Kono mo ni e senorita koe ngāwe lahi eni koe maha koe tau e tolu pe whāko hina ka mata mai ngāwe koe ni. Pe a koe ni kua weni kono whakaso singa e whai ngāwe pe koe kamata langa e koe he taune. Ai koe tokone Australia koe taha poini 7 miliona tonga. Pe a oku ia pe mo paanga oku teu he pureanga ki ngāwe. Kono whakafufu e paanga koe ni a ngāwe koe ni ke pek house ia koe ni ke ofi I he paanga e 5 miliona tonga pe ofi a ke kia. Ka koe ala mai koe ni Australia. Koe konga pe e nau tokoni ki ngāwe koe ni tau te whito whafu I he nau ngahi polokalama whakalakalaka a Australia. I he whengawe aki a pe a motongani wange kou a hae tau Tonga Strategic Framework a wanoa a tohu nima. Aia ui ai e ngahi halafonoka mo ngahi whotutu ai ke tokoni e ngowe. Ro tongani na te pehe toke tā Latu koe ngā ue ui he loro tongani ko no tua ki atu ki tua. Kau taha langa ke nau whakahoko ai langa koe ia whare peki whaina koe ni I wawa o. Koe tai maari e ngā ue koe ni koe ala mai a Australia. Pena kau fuke poloka mai koe ni I no whinga I he pureanga. Ke kau I loto he aho te au. Ula ke aho te au koe ngā koe pureanga koe ni ke kau ai hao no whakamo ni. E lava malava ke langa te house koe ni. Pa koe taini mi, o kulotonga whai ano tuwaki te kuno 10 tae ngā koe ni ke tohi me nganga I kau taha ke nau whakahoko. Pa e whakamo ni I rewa ai kontreki ke kamata ngā koe ki mua ia he aho te au. Aia ke te au, koe hala whanonga ni ku ata mai te mahino. Tō whawhiewhia, I kai ngata whawhiewhia ki he pureanga. Ka koe tumutumu e whiewhia o mau he kau ngoe ko wawau he umahino. Koe mea na nau tokanga ki ai, koe mea na nau kore. Pena whai whi ngāwe aki pia moe pureanga. Ngai kau taha tokoni, pia moe ngai kau taha... ngai kau taha whai whi ngāwe aki mo ki nau tolu. Ai koe tokoni lahi pia nā ku whai ano whamalo ia ne asi ai tokoni koe no whai pureanga Australia. I kai ngatai, koe nau tokoni mo nau hanga o siofi ai mauanga mo ui e kakai. Pe o kai koe I lea nau whakona kai ke nofu whamama whai he langa big house koe ni. Ka koe whainga maari e pe koe opportunity mai kakai o wawau, mo kakai o tongani. Koe resilience, ke malama ke hoko ni lea te matu waki.
ai ngahi pore mo ui tau te whito ki ngou e pea mo e hāfua pe kai ngatai ko e hala whanonga ke sio ke ai hako tupu e whanua pe tuku ke hanga e meleri whakakatoa ke ekonomika tongani. O kumahino na o si whahoko e ngāu e potu ngāu e ngō i wawau ki hano sivi ai whaunga hono whakatoronga ko e whainā ki mua pe au tātu ki tua pure anga ka koe konga e nau whapapau i eni e i he tuunga tāu mo malu e whainā ia hiri ai lau aho pe wike whanatau ki vai taimi whawholawa tua i ki tua pure anga. Kai ke, koe konga whoki e nia ngāu e potu ngāu e i he whinga ko ia ki au sia e tau mua ngāu e i loto i he palani aho te au ai pure anga. O ku whamahu inga i he tā uni i he aho whamaman lahi o koloskula ai tō whatongia li oa mo o sikia velenga o ku whai i he kau ngāwe tokoni ai society koloskula. I he tau kotoa i he taimi o kwhema uivilia e tokoni tau te whito ki he taimi whatamak whaina tula. Nei kau whataha i society koloskula tongani mga society koloskula e te au hiwataha i māmani i ona whailonga i ai aho mahu ingani. Koe polo kalamani nei me ai a plinistungi koe whawhalanglangi o i aho. Nei kau whakatahai e Society Koloskula a Tonga, me ngahi Society Koloskula e te au hi whangafuru mātaha i māmani, i ono whakailonga i e aho mahu ingani. Koe poro kalamani, nei me ai e perinistongi koe whawhi whalanglangi a o e aho. Koe aho walu o mea i tau kotoa, o whamanatua, whamamani lahi ai e aho i Koloskula. Ai e nei whakaweinga aki ai tau, ai kaweinga koe tau whakatahataha, ke toko nia aha tangata. Ia mea perinistongi na ane wiki ai e ngāwe māteaki, ngāwe oskia verenga, me ngāwe ri oa ai kau ngāwe ofa kotoa pē i he Society Koloskula a Tonga, i he porei ai nau mo ui ke toko nia ai ka kai o kuwhia mau tokoni i taimi o whaingata a whakatamaki whaina tula. Nā ane toi mea whoki o pehe koe ni ihi o ku nau whiri, ke nau hoko pe whakahoko e ngāwe koe ni, o kui kai koha ngāwe whaingo fua. Peang pore ia e nau mo ui, koe uhi koe hiri aki e whamiri i api, i taimi whainga ta a kai mawhao atu, pea mohope opi atu e nau whie toko ni ki he kakai kotoa au e whonua. Nei uki ai he perenisi, tungi ai pure anga, ngai whunga waka e siasi, pe me ngahi whamiri, ke whahauka ha pou re rei ki hen ihi, o nau ngawe o whakoe uhi, koe mahu inga ai ngawe ku nau whakahauko. Kai lolo tonga ni na e he mea atu e tala whikau lahi a Australia ki tonga ni, His Excellency Bragg Badley i he kā tonga ni, moile pehea kuto tonu, e whakatoka ngā i makehe ka kai ngāwe o wha. Ko hui o kui kai to e he taimi whainga taa whakaina tula pe, kaunau to e mahulu atu, i he ngāwe koi he malai o e tau, malai o e sipoti, pe me ngahi wheitu uke he pe. O ku whakaha mai heni, koe ka kai eni o ku hai aki ai ofa mo oni e teki nau tolu, i whetokoni mo oni, i ene pehe, o ku ne salute ai ki he kau ngāwe ofa kotoa pe kua nau mamao atu, pehe whoki he kau ngāwe ofa kuna rotonga whahauko ai ngāwe he rotonga ni. Rotonga e porokalamani nei whai ai pia mo e porokalama whakame ite, me he senta ofa tui mo amanaki, ko ngā whoki anu kātoa ngai o aho. Nei kau atu ki he porokalamani, whaafonga pe me he ngahi kupu whekau aki, pe he whoki whanau me ni he ngahi apiako i Tongatapu ni o whaawai, a ngahi EC, pe nau kau whakataha, i he mahu inga ko ia ai ngāwe ai Society Koloskula a Tonga. Pea o kulolotonga mea a eiki pale miano pere whawhanua i Papua New Guinea i he ene a ahi whapule anga atu aho e tolu o kamatalau i he ahoni ke aho pule lulu. Koe tau mua e mea atu ai palemia ke kau i he whakataha ai matakali melansia ke Oceania ai whakahokoia i Port Moresby Papua New Guinea i he ahoni. E hoko atu ngai whakataha make me kau ofisa maalunga ngai potungai pule anga o Papua New Guinea. Kai ke he koe tau mua e whakataha anga ko eni melansia ki Oceania, koe fofua sino ngā ue ia ke whatataha e kau taki matakali melansia, ke ngahi ngā ue ki Oceania, ke whai halelea, ke he tautai whapoto i he Oceania. Wakai ki ha whounga e malawa ke matu he kine ngai wesia me whilili waki o ea, pe he ke nu whamalohia ngahi kupwhikau aki whawhitu u ke ngahi ngā ue, o whahoko ke ātakai mo Oceania. Ka hui ko tai mua no pele whawhanua i he teke mo poupou e ngahi ngāwe whakatolonga Oceania, e kau whakatahai mo palemia tuwalu Honorable Feleti Teo,
Mo kautaki maalunga he whanua Pasifiki ke alea I ai whaunga hono le vai mō tokanga I ai potutahi. Uni o ngongo whalatu whanua ke ho wani ta wakaile wahen ke whamumitaha mehe mala e oe sipoti o kahili eni pia mo pia ori e. I he whetaki ni mai komisoni whamawhora rea Tonga me potunga au e ngahi ngā ua whaloto whanua pē mia. Malawa i ke whamawhora te mala e sipoti me whiahi Super Rugby Pacific wanoa ua no. Whamalo ke Eik Minister me tawha i sipoti ai potunga au e I whenga e aki ua whakahoko. Malo mai tau ki whilonga ki koe whakain ke mala e oe sipoti. O kuhuru nea te whetu hopo Tonga he timi lova kakawa tongani he whiahi koe a Oceania I whisi, Alexander Vidiami, I he ni ihi kua siofi he whiauhini, he mahino koe tau isi taha ia ke whawhikiki me kau tū ki mua koe I he tau wāhengani. Koe tau hongu furu maha whaeni me mipa isi taha he timi a tongani, ki he whiahi koe ni pia kune tohoa ki e tokanga kau manako lova kakau, he ne whaari ari, I he whiauhi koe ni he senta damota, iso wa whisi. Oku me mipa Alexani ta he kalapu Malolo Swim Club, a tongani pe pe aku fia, whaari ari he whiauhini hiri e ne teu, me he whiauhi koe championships I Australia ki mua e ne wholau matimi ki whisi. Nane pe whoki ne he tokon lahi au pita he whiauhini ki ono whakaivia ia ke te mateu wange ki he whiauhi whisi, pe ha pukai hono sea ki he whainolo e whanau tangata tau taha wha, aia koe ne taimi lelei taha, koe sekoni, pe koe miniti e taha, sekoni e ua poini ono. I hene tau kei, pe me au sia he whiauhi Australia, o kune whai aia ke toi lelei ange, e ne tui fio he whiauhi koe ia isu wā. Aia whoki, o ke ano whangamari e ke I kuna le volo tau taha wha. Kai no tonga nina e ui a Viriami ki he timi lova kakau whawhonua Tonga, pe kone fōwha whangamari e, I tau e ua kuohiri, pe au whakalakalaka I begi mua e ne whaari ari, I he whiauhi whawahampure anga. Heri ni whawhonga e whanua he sportsi e Pasifiki pe Pacific Mini Games I Palau, na e whia I bia Viriami ke whaari ari matongani, he oku kei pore pe ke talaki hono Tonga I a wheitu pe, oku ia I taro te whito ki he whiauhi lova kakau. Ka oku wikia he whaiako pe mono kau ngā wholau pe mei tongani ki he whiauhi, I he lava mea koe a kua whahoko e Alexander Viriami I he whiauhi ni taro te whito, ki ne taukei I he lova kakau. Kai he temne tau pe whonki o teu ke whakakanta te pe whiahi ko ia pongpongi. Mo I whakawhi te pe a Alexander William pe mo I nihi tonga e nau whawhikiki I he ngahi tūki mua ko ia o e whiauhi tai whito ki he wāhenga Oceania. Ko pia o lia ia mai whamumitaha mehe mala e oe sipoti, te tau wakaile waheni ki he tuunga oe ea, tuku mai me senta whamutala ea tonga I whamutu, moe potunga oe Meidek. Tai le mo toke whako te tau whamatala ea ki whia whin ko whia to o mōtokanga ko I ngā pe ko li riu ko ia wha I tau me, wha I tau mawhana ke wha I tau momoko. Kia ki mō tolu koe na ki mō mao e ngāhi whakamatala. I he wha I tau mawhana pe logo ke wha I tau sai koloni ne toko osia te pe I he mahina koe ne toko osi, mahina koe ko e peleri. I he lolotonga ni tau whaifono ngā tuai I he wha I tau moko. Pea hikai ki tau toi siha sai koloni e fou mai ho tau eria, pe fou I ho tau eria. I he tau whaifono ngā tuai e wha I tau momoko. Ka mā moe li liu ko ia guana tula I he mawhana. Ai au tau ki lotonga whanonga te tai nimi. Ai au li liu me mawhana ki he moko. Moko en tau whai whanonga tua. Pea wanga maheni pia I he whaha I tau moko. Pea koe tau whai whanonga te whiawhini o au ki he whiawhi ko ia pongpongi. Lahi pika alo maari a o whia whotunga langi hangai taimi. Pea alo maari mamata ke whonga la ka I he taimi aho kai pehe ke ngahi whetu I he po uri. I kai ngata ia I mua whangi uhatu moto I ngahi whetu pe ni. Pea moko angi ea I he taimi po uri. Kai pehe ke taimi aho whakahoa ke ngai mata I whika o maulawa tānaki mai I he lolotonga ni. Whakahoa ke wha I tau ma whanapuka ngahi aho mo ngahi mahina ko ina tau toki si tua mei ai. Nē lahi peke alo maaria e ria ko wawau hapai Tongatapu kai peheki e ua alo tamaki uha nofo I he e ria ko ia e ongo ni ua kai peheki he potahi whakatonga ko ia o Tongatapu kai o maa e ua.
Ko tau whaiwhanonga te kene ahani maka hoko mau ka mata peke fo holo alo tā maki koe ni e lia koe au ngoni wanga unu mamari hifo peke Tonga koe Tonga. Pe ka mata peke vai e lia koe au kulan pulu vai e lia kulan mata ngahi e lia malawa ke hoko ai a lolo lahi. Rau koe whaasinga koe wikeni ka mata ke angi mamalo hia ke haviri me Tonga haha ke angi moko hake i he e lia koe ta o ke whaasinga koe wikeni me he alo maari me he whakatonga mama o atu piko e lia ia koe anu usina. A koe whia whine o au ki he pongpongi lahi pika alo maari alo tā maki uha unga unu mai ke e lia koe o ni wahala mata koe malawa ke lolo lahi ang hai taimi. Pia koe e lia koe wawa uha pai tō tamu o ka hawe lia wangi eki mo whiangia ki rere abito eni ki tau tai ka mai whewhola u aki holo ko ia i tahi. Koe fua mawhana aina ai ia ea o ki he tigri se se taha fitu ko mauralo taha moko avute ea i he taimi po uri i he tau whaiwhanonga koe ni ka ngai matai whika na e tānaki me mea ne pō ai te tau whakafofua ke te hoko toi pehe na tūna te tau tū ke pe ngoni ua e te malawa ke moko ange i he wani matupu pe ia me he lolo lai o ka pau ea wawhia e lahi nofo lo pehe e tigri se se wani ma kau ma ai ua ono. Ako pongpongi tau whaiwhanonga pongpongi lahi peke alo maari mi konga lahi o Tongatapu ke pe ai ongo ni waka pehe ki wawao. Alo taha mai kuha wai nofo holo pe ai pe i kai ngata ai koe i hoko atu pe angi ki mo whiangi aki ai hawiri i e lia whakatonga ko ia o Tongatapu. Te whito potahi whakatonga o Tongatapu e wakai pehe ki haa pai. Koe fua mawhana e nofo holo pe te kri se ua walu a hiva. Koe ongo ni ua e toi holo hivu hai ko hanu hi ngā ko alo tambaki uha u nofo holo aisi si e tahimi pe moe lai toi holo hivu fua mawhana e nofo lai ne ua fitu ki he ua walu. Ka koe tonga koe whiawhi ko ia e kamata pe ke mawhola mamari e mai alo tamaki uha ke tonga koe tonga. Ai e whainga mari ka whangi uha tu mo tō vai. Ai ka koe e ria han mata e nofo holo pe he ongo ni ua malawa ke e moho mana moha lolo lahi e tau whaiwhanonga atu ko ia. Koe fua mawhana e toi ki mawhana nge. Ko hana uhinga, ko ngahi ko ngā au kou ne ka pui e o tu tō ngahi e tau whaiwhanonga atu ko ne hanga e ia o tau here i mai ai mawhana i he ngahi vai whanua. Pe ko ngahi mata i whika ko e toi hiki hake ki o lunga e whafufua ke nofo lo pe i he ua noa ua taha i he tau whaiwhanonga atu ko ia. Koe taimi koe tahi matoka tahi e pōni i he tō e whiawhini. Tō e hongo fulu koe ke hiwa tau maari e ia ki a hengi o se hongo fulu koe ia me he tōlu. Ko e la ame mahina hope la a i o se minde ua koe me he whito. Tō e la a pongpongi i he o se hongo fulu mataha koe ia me he ono. Mo tō e mahina i he whiawhia pongpongi o se minde whaa koe ia me he ua. Ai ni makon ka hoko mai ki Nuku'alofa tau whaiwhanonga atu koe ni. Whaitonga iange. Koe whaasinga koe wike e toi ki moko angi ai ea tau te whita ke taimpo uri malawai ke tō e fua mawhana ke mata i whika koe tahanima ki he tahano tau te whita ki he whalaite tō naki moe sāpate ka koe taimpo uri e taim aho nofo lo i ngai mata i whika koe te mausio ki he kehe na tūla koe ia oe mawhana kau mai moko me nofo hoi keiki ke toi ase hafu loko ase mata i whika i he laine tonu ngō futupu te tau me nofo lo pe i he wawalo ua fitu, ua ano, ua o ki he ua hiva. Ka koe wakai koe ke whotunga koe langi, lahi peke alo maari e pea kono mo oni e mamata ke whunga la ia ngai taim. Whainga maari e puto ki hawhangi uha tu mo tō maa pe i he tau whai whanonga tu ko ia. Koe tau ngata ngā pe he whiawhini, ka kuwha maaloa te he tau kau, ka mo mea, mo paulia. Whamatala e ape ki hauani pe mo kakate pe mo uni o ngongo ki mo patau mawai tau te wakai pe he nike ngahi ulu i ngongo. Wahe i he pule anga e pa anga e tolu 0.7 miliona ki whapa anga aki ai hiki pe seti e ano noa ngahi kautaha wakatahi a inau sevesi maka tuunga mi he hiki ai totongi koloalolo mo uhila. Fua ke pule anga Australia e pa anga e taha 0.7 miliona ki tokoni ki hanolanga o i whale peki whaina fo o ai pule anga i wawao. Pea mea e tama piri nistungi i he wau ki ana whailonga i whamaman lahi ai mahu inga o ngā au e a kau koro skola. Pema kakate pe mo uni o ngongo i lea whatonga me letio ka maafu televisioni tonga ki hawani mo i ia wha amune au tonga tu kilo te whale o tonga hono kotoa. Whamalo te tau ke whi au mai, ka mani. Good afternoon and welcome to your English news package with radio and television Tonga news for tonight. Making headlines,
Government allocates 3.7 million baanga to offset rising shipping costs. Australian provides 1.7 million baanga for new pineapple packing facility in Nova'o. And Prince Tongi marks World Red Cross Day 2026. We'll have these and more stories later on in the bulletin together with sports to wrap up with the latest weather update. Now for the stories in details. The government has allocated 3.7 million baanga to help ease the impact of rising fuel and electricity prices on shipping services to the outer islands. Let's take a look. The increase in fuel and electricity cost has forced shipping companies to raise freight charge by 60%. Without government support, those higher costs would likely be passed directly on to families living in the outer islands. Prime Minister Latu says Cabinet approved the funding to help shipping companies manage the increased operating cost and reduce further financial pressure on communities. The government is also increasing monthly assistance payment for elderly people and persons living with disabilities by an additional 100 baanga. The assistance is part of the government efforts to support vulnerable groups as the effects of rising fuel and electricity prices continue to impact the country. The Australian government has provided 1.7 million baanga to support the construction of a new pineapple packing facility in Nova'o. The funding was provided to the government of Tonga through the Ministry of Trade and Economic Development as part of efforts to strengthen agricultural exports. In an interview with the Minister of Trade and Economic Development, Dr. Latu told Radio Tonga News, the project marks an important step in supporting local pineapple farmers as production in Nova'o continues to grow. He says the government is working to expand export opportunities for pineapples, particularly to New Zealand, while markets are also being explored in Australia and Asia. Dr. Latu says a professional standard packing facility that meets international export requirements is needed before commercial pineapple exports can move forward. He adds that the project is currently in the public tender stage, with advertisements being prepared for construction companies interested in building the facility. Meanwhile, the Ministry of Agriculture in Nova'o has already carried out a testing on pineapple preservation methods to ensure the fruit remains safe and maintains quality during overseas transportation. The project forms part of the government's 100-day action plan aimed at strengthening the agriculture sector and boosting exports. The dedication and selfless service of the Red Cross volunteers were recognized last week as Tonga joined the rest of the world in marking the World Red Cross Day. The Tonga Red Cross Society joined 191 Red Cross societies worldwide in celebrating the occasion under this year's theme, Together for Humanity, where Prince Tongi attended the events as the guest of honor. Let's take a look. World Red Cross Day is observed globally every year on May 8th to honor the humanitarian work carried out by Red Cross volunteers and workers. In his address, His Serene Highness praised the commitment and sacrifice shown by volunteers of the Tonga Red Cross Society, especially those who risk their lives to assist communities during natural disasters and emergencies. It is a profound honor to stand with you today as we mark World Red Cross and Red Crescent Day, a day of great significance, not only to this movement, but to all who believe in the enduring power of human compassion. This year's theme, United in Humanity, it is not merely a slogan, it is a declaration, a collective shield raised against the forces of indifference, dehumanization, and despair. Meanwhile, the Australian High Commissioner to Tonga, His Excellency Bragg Batley,
acknowledged the important role volunteers continue to play across the community. He says their service goes beyond disaster response, as volunteers also assist during memorial services, sporting events, and other public activities. How important it is when you can rely on someone or some organisation, especially in a world that's becoming more unpredictable, in a world where the worst can happen and does happen. And so when we think of reliability, we think of reliability in the humanitarian context, we certainly think of the Tongan Red Cross. We also think about turning compassion into action. I couldn't agree more with the kids from Ocean of Light International School this morning that no one should face hardship alone. And so that's about turning compassion into action. And again, could there not be a better country than Tonga with its 4 pillars? Lododo, Whewai Tokiyaki, that make such a difference in the way that people react in times of need. But of course the Red Cross operates across all our countries. And I just saw an announcement yesterday in China where 16,000 seriously ill children were helped by the Red Cross there. 7,000 with leukemia. Meanwhile, representatives from partner organizations attended the event alongside students from several schools in Tongatapu who submitted essays expressing appreciation for the work of the Tonga Red Cross Society. And the Prime Minister Lord Fafanua is in Papua New Guinea on a 3-day official visit to attend the Melanesian Ocean Summit in Port Moresby. He will meet the senior Papua New Guinea government officials and join Pacific leaders, including Tuvalu Prime Minister Honorable Feleti Teo, to discuss sustainable fishing, climate change, ocean protection, and regional efforts to safeguard marine resources for future generations. That is your local news. Sports is up next after this break with Pierre Ollier. Stay tuned. Welcome back in sport. The 2026 Oceania Swimming Championships in Suva is continuing to showcase some of the Pacific's brightest young talent, with Tonga's rising swimming star Alexander Viliami among the standout performers. At just 14 years old, William is the youngest member of the Team Tonga, competing at the championships being held at the Damoda City Aquatic Center in Suva, Fiji. The Malolo Swim Club athletes says months of preparation, including competing at the Australian Age Championships, have helped build his confidence heading into the regional event. Viliami recently qualified for the Under-14 B final in the 100 meters backstroke after recording a personal best time of 1 minute, 2.66 seconds. The young swimmer made his international debut for Tonga 2 years ago at the Pacific Mini Games in Palau and says he is proud to represent his Tongan heritage on the international stage. He will compete in the 50 and 100 meters freestyle and backstroke events during the remainder of the championships in Suva. Meanwhile, coaches and teammates have praised the youngster for his discipline and rapid improvement, with many believing he has a bright future ahead in the Pacific swimming. That is Pierre Ollier with the latest sports. Now for the latest weather update to be presented by the Tonga Meteorological Services. Evening Tonga, welcome to your latest weather updates from your National Weather Office. It's been a while and things have changed just because we just ended the tropical cyclone season known as the summer season last month. So no more tropical cyclone along its way.
So currently we are in the winter season for those of you who miss the information. So I just want to emphasize here the change in pattern regarding the temperatures. So from warmer to cooler air conditions, as we are currently experiencing now, we are starting to have blanket just because we are having cooler conditions. Now for this time frame here, we will be experienced by the cloudy and also clear spells for many, cooler air temperatures during the night time. Perhaps at daytime, if you stay in house, you'll be feeling the cooler of the temperatures. Nevertheless, we'll be experiencing some showers for some and for many by later tomorrow evening. As you can see here from our latest satellite imagery, clear spells were identified across the central of Tonga, Wawa'uha by Tongatapu and Ewa. Perhaps there were some clouds here across Tongatapu and Ewa, but they were starting to dissipate. The anticipations of the cloud here still persist over further to the north, Nuku'alofa and Niua Tongatapu. As you can see here, these clouds here still across there, and further to the southern waters of Tongatapu and Ewa, which we will talk about it in the next few seconds. Viewing from a spaceline for the next upcoming 5 days, here's what we're going to see. Particularly, we'll be having this burst of showers will be developed over to the north, starting to anticipate across to the central and some parts of the south later this Wednesday and Thursday. But later this weekend, we'll be having this fresher feels here. There's a lot of areas here. We'll be pushing in from the south. That means we are going to have fresh southeasterly winds and also cooler air temperatures by this weekend. This evening, it's going to be widespread of cloudy periods for many places. These showers here, they will be developed and anticipated across to the areas of Niua Tongatapu, perhaps over Nuku'alofa. Light and variable winds will be experienced for these areas here, so it's a good time to go out fishing, also going out by ferries. And for our temperatures, minimum temperatures, here's the actual observations of the temperatures from last night. So a continuity of having these significant figures for many places. Perhaps over the new we'll still be having 25 just because of having a cloudy trapping in warmer conditions, and I suspect it could be cooler than that due to this green color of heavy bursts of showers, even chances of thunderstorms. And for tomorrow, I know it's going to be hard to wake up just because of the cooler conditions. And having some clear spells here across to the south end, particularly over Tongatapu and Ewa and also Hawaii. You can see this having these anticipations of some drizzles, some showers across Wawa'u and the Niua as well. And continuations of having these light and variable conditions good for go out fishing. It's also going out by ferries. And our highest temperatures will be around these significant figures, 28, 29. And I suspect these highest temperatures further to the north, it will be around 27, just because once again of having these clouds here. So less sunlight and less warmer conditions further Nuku'alofa and Niua Tongatapu. The rest of the evening, it's going to be expand. These clouds and showers, drizzle here will be expand across the areas, having some chances of drizzle here. Perhaps these showers, bursts of showers will be remain further to the north, particularly over Nuku'alofa and Niua Tongatapu. Some chances there of heavy falls and also thunderstorms. And our temperatures will be having a big difference here just because we are having this blanket of clouds here. We'll be trapping in warmer conditions for many places, and the significant figures will be rising up. It will be around 27 for the newest, and perhaps for the rest they will be experiencing 20 and 21. For the tide predictions, having our low tide for this evening at 10 to 9, high tide will be 10 minutes past 3. And the sunrise will be 2 minutes past 7. By tomorrow morning, sunset will be 11 minutes past 6 tomorrow evening. And the moonset will be 4 minutes past 2 later tomorrow afternoon. Now, at last, our 5 days outlook for Nuku'alofa. In particular, this weekend, it's going to be cooler. Temperatures during the night time will be dropped down to 15, maybe 16. And during the daytime, you will be experiencing 26 to 28. And we can see here the change of these significant figures compared to the summer season. Now, winter season, we'll be talking about higher 20s and also mid 20s as well.
And during the daytime, by looking at during both day and night, by looking at the skies, you'll be having partly cloudy clear spells and also some few showers along these 5 days. So that's all from us for this evening. Hope that you had a good evening and good night. I will see you again. That is your latest weather updates for tonight. But before we part, here's one final look at tonight's top stories. Government allocates 3.7 million ba'anga to offset rising shipping cost. Australian provides 1.7 million ba'anga for new pineapple packing facility in Nova'o. And Prince Tungi marks World Red Cross Day 2026. That's it for tonight. Thank you for your company. Good evening.